Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Horizonte, vanjsko-politički magazin HTV-a. Ostanite s nama. 1. ožujka Bosna i Hercegovina proslavila je Dan neovisnosti. U povodu praznika jedan od najpoznatijih repera Frenki, kritičar bosansko-hercegovačke svakodnevice, proveo je Dariju Marjanović, Marija Sladića i Stjepana Betija kroz Tuzlu, tragom svojih stihova. Guten Abend, mein Name ist Frenki und das ist Tuzla. Herzlich willkommen. Tuzla je bila puna iznenađenja za srednjoškolca koji se 1998. s obitelji vratio iz izbjeglištva u Nirnbergu. Onda je napisao prve pjesme na njemačkom. U početku mi iskreno moram priznati, bilo mi je malo teško da se vratim ponovo, jer u Njemačkoj sam dugo vremena bio sve nekako, nisam se uklopio, nije mi se to ništa sviđalo i taman kad sam to nekako prihvatio kao svoju neku, ajmo reći, domovinu, morali smo se vratiti. I onda iz te sredine u Tuzlu, odnosno u Bosnu koja je svježe izašla iz rata i bila je razorena i stanje u društvu je bilo, totalna suprotnost od njemačkog. Pa je naravno trebalo neko vrijeme da se tu navikne na sve to, ali brzo to dođe čovjeku. Brzo pronađe ponovo u sebi taj mentalitet i onda se brzo uklopi. Društvo je krmača koja proždire svoj okot, zato bježim od stada i zato bojkot. Slama smo koji zapali iskra bez umlja, masa koja ne sumnja, masa bez uma. Mislim da je korupcija se uvukla u svaku borbu. Znači sve, bukvalno sve je postalo, samo tako se posluje. Plati, kovertica, pa onda može. I to se ne krije, to se priča, po bolnicama se daju, doktori otvoreno daju savjete bolesnicima i pacijentima kako da srede sebi boravak u bolnici, kako da nađu sebi nekog, jer inače boravak neće biti prijatan, do policije, do opštine, vlade, sve, jednostavno način života. Treći po veličini u Bosni i Hercegovini, ovo je povijesni grad soli, trgovine i umjetnosti. U socijalizmu mjesto termoelektrana i rudnika, u ratu najveća NATO-va baza i točka spasa za ljude iz nesretnih susjednih mjesta. 80.000 stanovnika hvali se predratnim brojčanim i nacionalnim sastavom i sad, kad kao središte Tuzlanskog kantona dijele probleme cijele zemlje. Nema, slabe su penzije, minimalac plata 300-400 maraka, kako živi? Prije je bilo iz godine u godinu, sad je iz dana u dan sve teže. Bez obzira čime se bavite, šta radite, ono je čisto preživljavanje za golu egzistenciju. Naši ministri sad, oni uče školu, a oni nemaju pojma kako se ova paprika proizvodi. Znači, ministar treba da bude čovjek od motike. Znam da oni imaju debele korice, al moja riječ je ostavi trag i do njih probice. Pobjerit ću njihovu mržnju u očima i srušit njihovu kuću na tuđim kostima. Bacit breme koje koči me, danas novo poglavlje počinje. Surova stvarnost plodno je tlo za rast hip-hopa. Rasni reperi sastali su uz sad već bivšu radio emisiju FM Jam, disciplinska komisija Edo Majka, a sad i Mali od Ede, koji je iz davnog očeva rada u Francuskoj povukao nadimak Frenki. Ovo je mjesto naše popularno Jala se zove, kao rijeka, gdje smo se okupljali svi, ajmo reći, alternativni, urbaniji malo, od punkera, rockera, pa i nas koji smo se bavili hip-hop muzikom. Uz rap prirodno idu grafiti, još jedan izraz urbane subkulture, u ovom slučaju proširene na industrijska predgrađa. Nalazimo se u jednoj napuštenoj fabrici u Tuzli, koja se zove Guming, i sad je to, vidite, sve razvaljeno. Tu mi sad dolazimo ovako, crtamo grafite. Ovdje su pravili sve vezano za gumu, PVC, plastiku. I ovo vidite, ovdje imate otirače za noge, jako popularne, koji su i dalje, možete ih ponijeti kući. SDA naravno zelen, SDS crn, mislim da isto odgovara ta boja. A ne znam što je HDZ plav, vjerovatno nisu imali crvene ili bijele. U središnjem i gradskom parku u rujnu 2012. postavljen spomenik prvom bosanskom kralju Tvrtku. I tu se našlo mjesto za legalno oslikavanje zidova.
Tuzlaci su ipak nasljednici umjetničkih veličina, poput slikara Ismeta Mujezinovića ili pisca Meše Selimovića. I sam je gradonačelnik napisao 4 romana u 4 mandata. Razgovaramo u Gradskoj galeriji portreta. Frenki je opravdano ljut. On je ljut iz istog razloga zbog kojeg je ljut neki njegov vršnjak i umjetnik ili kolega iz Španije, Grčke, Hrvatske, Srbije, Slovenije, jer smo u sred globalne ekonomske krize. On bi trebao biti 3 puta više ljut nego što je ljut, jer je gore stanje u BiH nije u pogledu zaduženosti. Mi smo ubjedljivo, kad nabrojimo ove zemlje, najmanje zaduženi. I to je jedina naša sreća. Ali jeste u pogledu nezaposlenosti i jednog općeg siromaštva. I ja bi se zaletio na more, al kad srce kaže more, novčani kaže ne more. Buržoazija, njihova nacija, kapital, trajna okupacija. Pravila nisu ista za sve, upali pitam se gdje je bailout za Somaliju. Jednostavno zakon mora da profunkcioniše, ljudi moraju da poštuju zakon i da vide da ukoliko naprave neko krivično djelo da će biti uhapšeni i da će odgovarati. Kratko i jasno. Dakle, trebalo bi se desiti neke krupne ribe bi, ja mislim, trebale da padnu, da budu zatvorene, osuđene i onda bi to se oslikalo na svaku, ja mislim, na svaki sloj društva. Ubrzo, a neću vam reći u eter, bit će velika afera u Bosni i Hercegovini vezana za jednu veoma krupnu ribu. A za davanje para iz budžeta. Gori Wall Street i gori MMF, gori svaka banka i svaki sef, gori Brisel i gori Washington, gori Babilon. Sad je možda i neki najgori trenutak, i ekonomski, i socijalno, i u svakom pogledu. Dosta ljudi odlazi. Ja imam jako puno prijatelja koji radi u Afganistanu za američku vojsku, znači koji su ponovo spremni da idu u rat, da bi zaradili nešto i ponovo da se, ne znam, mislim, ok, nije rat kao rat ovdje što je bio, ali opet ti ideš, tamo se puca. U kafiću Sloboda na Sonom trgu kultni FM Jam nastavlja svoju misiju i nakon 15 godina. Hip-hop je postao tuzlanski izvozni proizvod. Nemamo neke velike planove, uvijek idemo korak po korak. Znači, samo time se borimo da idemo dalje. Nemamo neki baš backup plan, tate će mi kupiti stan ili ne znam ja. Jednostavno, to nam je posao, to radimo i s tim živimo i idemo dalje. I Frenki opet prelazi granice. Nakon što je zapalio pola Balkana i 3 dana od našeg susreta u Tuzli, večeras gori u Klovićevim dvorima u Zagrebu. On je globalna razina, on nema veze sa lokalnim nečim. Mislim da ne samo političari u Bosni na koji se prvenstveno odnose, nego mislim da na cijelom Balkanu političari trebaju poslušati što čovjek ima za reći. I o tom treba prepat, ajmo reći, da ljudi čuju da se pokrene nešto, da bude bolje. Znati kako su Bosni kaže tog svita, kako bogati, pa to svi